Reka ngusubize nkwifuriza amahoro y'Imana ukomeje gukurikira Rwanda 24 News TV, umuyoboro wagezaho amakuru abagezweho kandi amakuru abagize abavuga mu karere Rwanda rureremo, ndetse tukaninjira ku ntambara ku buryo bukomeye cyane hagati ya FARDC n'igisirikare cya M23. Twinjira muri politike, twabwira diplomasi, twabwira ku mutekano ndetse n'ubucuruzi ku buryo bwose bukomeye mu ntambara ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya M23 ndetse na FARDC ku buryo burambuye cyane. Tukaba tuje muri studio tukuzaniye amakuru agezweho ya tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze gukandagira muri studio n'amakuru arambuye ku buryo ubukomeye cyane, dore ingingo z'ingenzi ziri buje kubakiraho ano makuru yacu. Turakubwira ko igisirikare cy'u Burundi ku buryo bukomeye cyane cyarashwe ibisasu karundura n'abasirikare ba M23 mu gace ka Kanyabanyonga. Tunakubwira ko M23 iri mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'amashanyarazi, ndetse Sultani Makenga yagezeho ngo arebe uko byifashe. Ari nako tukubwira ko abasirikare ba FARDC bongeye gukubitirwa mu mujyi wa Sake ku buryo bukomeye cyane. Turakubwira ko mu Burundi kude tugomeje kugenda itutumbanaho. Ibi byose turaje tubirambure ku buryo bukomeye cyane. Reka mbanze gusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro wagezaho amakuru agezweho kandi amakuru aba yizewe ku buryo bukomeye cyane. Reka twanzikana n'inkuru ya mbere kuri ubu nguri kutugeraho. M23 ishyize iherezo ku basirikare b'u Burundi ku buryo bukomeye cyane mu gace ka Kanyabanyonga mu mujyi mukuru wa teritwari ya Kanyabanyonga. No imirwano yaje kuba yanzikira abasirikare b'Abarundi ku buryo bukomeye cyane, baje kuba nk'abakubiswe n'inkuba ku buryo butoroshye. Amakuru atugira avuga ko abasirikare b'Abarundi bose babereye muri kano gace aho bacukuraga amabuye y'agaciro ndetse naho bacukaga umutekano, ibice byose bakoturagaho baje gufatwa na M23 ikabakubita ku buryo bukomeye cyane. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko imirambo igera kuri 215 yose y'abasirikare b'Abarundi baje kuba bahita babura umwuka. Kuri ubu rero imirwano isa naho yamaze guhagarara kubera ko M23 yamaze kugarika abasirikare b'Abarundi ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose biragenda bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi kigomeje kugenda gicika intege, nubwo Evariste Ndayishimiye atemera ngo amanika amaboko akureyo abasirikare be, mu gihe igisirikare cya M23 kigomeje kugenda kigaragaza ko gifite ubudahangarwa. Cyafashe ibitwaro karundura bya kino gisirikare cya M23. Amakuru atugera neza avuga ko M23 yafashe ibimodoka by'intambara bigera kuri 5, ifata udusanduka tw'amasasu tugera kuri 200, byose yabifashe mu kigo cya gisirikare. Abarundi bose yabagaritse. Yafashe imbundano ya za Kalachnikov zigera kuri 300, ifata amagrenade agera ku 150, byose M23 amaze kubyibikaho ndetse yaza kubikoresha mu minsi iraza kuza. Abasirikare b'Abarundi bwa mbere mu mateka babuze ubuzima ari benshi cyane. Amakuru avuga ko bano basirikare bose bagarikiwe mu mujyi wa Kanyabanyonga niho ino mirwano yabere. Amakuru dukura neza ku isoko nyirizina mu gace ka Kanyabanyonga muri no sate avuga ko M23 yageze muri kano gace kare, ndetse abasirikare b'Abarundi bakoturaga kano gace baje ku mirwano, baza kuraswa n'ibibunda karundura by'igisirikare cya M23 bari bamaze guparika muri no mujyi wa Kanyabanyonga, biza gutuma bari basirikare b'Abarundi hafi ya bose bahita babura ubuzima ku buryo bukomeye cyane. Gusa naho twamenye niba hari abandi basirikare bashobora kuba bafashwe na M23, kuko ngo amakuru avuga ko bakoresheje ibisasu ndetse n'ibitwaro karundura barasa bano basirikare b'Abarundi, biza gutuma bahita babura ubuzima ku mubare uhambaye cyane uri hejuru. U Burundi buri mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kwakira ino nkuru y'akabari yuko abasirikare babo barenga 200 baje kuba babura ubuzima muri ino ntambara yabahuje n'igisirikare cya M23. Niyo M23 ikomeje kugenda ibakubitira ku buryo bukomeye cyane hirya no hino. Abasirikare b'Abarundi bakomeje kugenda babura ubuzima ari benshi, dore ko mu mujyi wa Bujumbura n'ubundi hakomeje kugenda hatutumba amagambo atari meza bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yaracyuye abasirikare be kuko bakomeje kugenda bahaburira ubuzima. Gusa ibi ngibi nta bikozwa, ari gushwana n'abajenerali ahubwo basaba koherezayo abandi basirikare nabo barakaniye baranze, dore ko n'abenshi mu basirikare bamaze guhunga bakigira ku butaka bwabo mu buryo bw'ibanga, abandi bisangiye M23. Abarundi basigaye nabo n'imbarwa, biravuga ko bitewe nuko bakomeje kugenda babura ubuzima, ibikoresho bafite ntago bihagije ndetse n'imirwanire yabo iri hasi cyane ugeragije amashyamba ari kurwaniramo. Niyo mpamvu M23 ikomeje kugenda ikubita abantu basirikare b'Abarundi. Kuri ubu rero hamaze kugera ku mubare w'abasirikare basaga 700 bamaze kwicwa na M23 kuva kino gisirikare cy'u Burundi cyakandagira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo cyari kije gufasha FARDC kurwana runo rugamba bari gukomeje kwitirwamo na M23. Abasirikare bagera kuri 700 urumva ko atari bake ugeranyije ko bavuga ko ari basirikare batakaje ku mirongo y'urugamba kandi baguye ishyanga. Bakavuga ko bano basirikare bose bakabaye barahaye isomo Perezida Evariste Ndayishimiye zo kutongera gusubiza y'abasirikare be ku rugamba, kuko
ko yabonye ko ntacyo bashoboye ndetse no mu ishyamba bagomeza kuhakubitirwa ku buryo budahambaye. Bakanavuga ko nyamukuru gituma bagomeza gutsindwa ku rugamba ku buryo bukomeye cyane ari ibikoresho bidahagije bafite. Abasirikare b'Abarundi bavuga ko nta kajugujugu bafite, nta modoka bafite zo kugendamo bajya ku rugamba. Byose rero bikomeza kugenda bibagiraho ingaruka ku buryo bukomeye cyane mu gihe M23 ibataka yifashishije ibitwaro karundura, ibitwaro kirimbuzi, ikifashisha akajugujugu, ikifashisha ibijyanye n'ubutasi buhambaye, ikifashisha abaturage babaha amakuru ku buryo buboroheye. Ibiro bituma igisirikare cy'ubundi cyomeje kugenda kigarikwa aha ku rugamba. Ntabwo ari Abarundi gusa bakomeje kugenda bahagwa kuko n'igisirikare cya FARDC, SADC, Wazalendo, abacanshuro bose M23 irimo irabakubitira ku gase, irabazamura ku gasongero ka Nyiragakeregeshwa, ikabarasa nta n'umwe ihaye agahenge ndetse ikabakubita nta n'umwe ihaye umwanya wo gutora amabuye. Amakuru dukura muri kano gace ka Kanyamyonga kavuga ko kino kigo cya gisirikare cy'Abarundi cyamaze guhita gisenwa ku buryo bukomeye cyane, ubwo hasigaye ikindi kigo cya Wazalendo FDL ndetse n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ko muri kano gace ka Kanyamyonga hari ibigo bibiri bya gisirikare kuri Abarundi bari bamaze kuba intambo ndetse baza kuba banahita batambuka bakuramo akarenge kabo, dore ko abenshi nyine bahasize ubuzima. M23 asabwa kongera kurwana na kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kigo cyabo gisirikare kugira ngo babashe gufata kano gace ka Kanyamyonga nk'uko nako bavuze ko bagakeneye. Nako tukubwira ko igisirikare cya M23 uretse kuba kiri ku mirongo y'urugamba hamwe n'ishyaka rya Alliance Fleuve Congo bakomeza kugenda bafasha abaturage. Kuri ubu ngubu urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rurimo ruzura muri Masisi ndetse imirimo irarambanije ku buryo bukomeye cyane. Amakuru atuye ndetse n'amafoto yagiye agaragara, abasirikare ba M23 bamaze kugera kuri urugomero bagiye kureba imirimo ya runo rugomero ahigeze yubakwa. Ni igisirikare cya M23 n'ishyaka rya Alliance Fleuve Congo bakomeje kugenda bafasha abaturage mu bice byose bigiye bitandukanye, haba kubagurira amapano solaire ndetse no kubakira urugomero rubafasha mu mirimo ya buri munsi, dore ko umuriro w'amashanyarazi ari ikintu cy'ingenzi ku buryo bukomeye cyane. Urugomero rukaba ruvuga ko ruzafasha abaturage bagiye batandukanye by'umwihariko abatuye muri kano gace ka Masisi kujya bahurikirwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse hagashyirwa n'andi matara ku mirongo y'umuhanda kugira ngo umutekano ukomeje kugenda ufata indi ntera ndetse n'ikoranabuhanga rikomeze kuzamurwa kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Byose rero biragenda bigaragara ko M23 ikomeje kugenda ifatanya n'abaturage mu bikorwa bigiye bitandukanye. Si ibyo kubaka urugomero rw'amabuye y'agaciro kuko M23 yamaze no gushyira imirongo ngenderwa ku bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yamaze kuvuga ko amwe mu mabuye y'agaciro yose acukurwa mu bice byose M23 yamaze gukontora bigomba kujya bigira uko bigenda. Bamaze gushyiraho rero umurongo ndetse na komisiyo ishinzwe gukurikirana iby'amabuye y'agaciro kugira ngo abacukuzi b'amabuye y'agaciro bajye bacukura ndetse M23 igire ikibonaho ndetse n'abaturage batuye nabo bazajya bagira icyo babonaho ku bijyanye n'icya cumi. Yavuze ko ibi byose byakozwe kugira ngo abaturage babashe kujya babona ikibatunga kuko nabo ubwabo ngo intambara ikomeje kugenda ibamerera nabi. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nabwo buzaba bugira icyo bufasha abaturage. Yavuze ko hazajya hagira ikigera ku baturage batuye muri bino bice byose M23 ikontorora ku bijyanye n'inyungu zaziva mu mabuye y'agaciro. Ari nako bavuze ko uwifuza gukorana na kino gisirikare cya M23 n'ishyaka rya Alliance Fleuve Congo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro agomba kubanza kumva ibisabwa ko hari icyo azajya atanga ku baturage ndetse akanahemba neza cyane abazajya bamufasha mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, harimo no gutanga akazi ku baturage batuye muri bino bice byo gukora indi mirimo igiye itandukanye kugira ngo babone icyo bazajya nabo bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibiro byose bikagenda bigaragaza ko M23 ishyize imbere umuturage kugira ngo nawe abashe gutera imbere, kuko dore ino ntambara yabagiye ibagiraho ingaruka by'umwihariko bari baragiye bahungira mu bice bigiye bitandukanye. Bavuga ko batangiye kugenda biyubaka ku buryo bukomeye nyuma yo kugenda bahabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha kugira ngo ubuzima bwabo bwongere bugire aho bugira, dore ko bamwe bagiye bahabwa ibikoresho byo mu nzu, abandi bakubakirwa amazu mato, abandi bagahabwa inka ku buryo bukomeye cyane kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda buzamuka. Nk'uko M23 yavuze ko ikomeje gushyira umuturage ku isonga ndetse kandi ikanashakira uburenganzira bwe ndetse n'umutekano, nk'uko n'undi aricyo bakomeza kuvuga ko aricyo bakomeje kugenda barwanira. Aba rero bacukura amabuye y'agaciro bamaze gutegekwa ibintu byinshi cyane bigiye bikubiye mu itangazo ryasohowe na M23 bavuga ko bagomba kubanza kubahiriza bino byose, harimo guha nyine akazi bamwe mu bacukuzi b'amabuye y'agaciro bagomba baba baturuka kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu bice M23 ikontorora. Ibi byose rero bavuze ko uzabyemeza ndetse akanemera ko akorana nabo ari karibu ahawe ikaze kuza gukorana na M23 by'umwihariko mu bazacukura mu gace Karobaya, dore kariho gace kabamo amabuye y'agaciro menshi. Ari nako tukubwira ko ku butaka bw'Uburundi nabwo ntabwo ibintu bimeze neza cyane. Ndashimira yo gusinzira ntabwo arimo asinzira nyuma y'uko habaye kudeta ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi
uyu perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni inshuti magara n'uyu mugabo Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu amakuru avuga ko mu gihugu cy'u kudeta karundura irimo itegurirwa uyu perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gushwana n'abajenerali bagiye batandukanye ndetse n'abanyepolitike bamwe, dore ko bamwe yagiye tukavuga ko ari ibivume, nabo batangiye kuvuga ko kudeta ikenewe kuri buno butaka. Nagaruka kuvuga ko ikenewe gusa kuko ngo irimo irategurwa. Amakuru dukura indani aravuga ko inama karundura yateranye mu basirikare imbere ndani ivuga ko perezida Evariste Ndayishimiye agomba kumukorera kudeta bakamukura kuri buno butaka kuko yanze kwemera ko abasirikare b'Urundi bari kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahakurwa kugira ngo bamukorere kudeta babone gufata umwanzuro wo gukurayo abasirikare, dore ko n'inteko ishinga amategeko nayo yaravuze ko Evariste Ndayishimiye agomba gukura abasirikare be muri kiriya gihugu ko bari bakomeje kugenda bahagarikirwa ari benshi cyane ku buryo buhambaye. Ibi rero bikoreshaga bashimangira ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bari mu mazi abira abaperezida babo ubwabo ibyabo bitari buze kuborera mu gihe cyose bagomeje kugenda bagirwa amajanja n'ubutegetsi bwabo. N'ubundi kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kudeta ribaye bwa kabiri n'ubwo yapfubye, ndetse no ku butaka bw'u nabwo yari isanzwe zihageregerezwa zitagira ingano. Kuri ubu rero bongeye kuzubura, biravuga ko biri buze kugira ingaruka ku buryo bukomeye cyane. Bano bayobozi ari Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubushuti bwabo bugiye kubakoraho ndetse no gusinzira ngo ntabwo biri gukunda, bitewe n'uko abasirikare bamaze gusa nabo bivumbura kuri buno butegetsi bwa bano bagabo bombi. Reka rero dusoreze hano amakuru yacu yaragezweho muri ano masaha. Reka n'ubundi ngusore gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tujye tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV.